Azul Flawen, il est 6 heures du matin. C'est ma balade quotidienne. On va faire un hommage à Idir. Je vais vous chanter une de mes chansons préférées de son répertoire. Là, c'est Afarbi. El Khereno, que j'aime bien parce qu'on peut la chanter a cappella, il n'y a pas besoin d'instrument. Et en plus, elle sent vraiment le terroir de l'Aqbaïl. يا الخير نولولو فوكني مطولناي فوكني مطولنا يا التجرى الحلولولو سقم دفري والناي سقم دفري والناي يوث دوب حري لهنا يزوزول والناي يا الخير نوم وخرثك ويا ذوخم أو نتيغ ذزرماي يا ونتيغ ذزرماي لي مري ويتحس غسيرسيو غارف اللي تزماي غارف اللي تزماي أن فرحي بفت مغرى ويموش بحي سماي يا الخير نوم أسلي غيل عيار ذرقاق غرثما وفلان غرثما وفلان أسلي غيل لوفان يوجاق أيلول ذي الحرام أيلول ذي الحرام يضصن وذما والناي يا سني ثام غراي يا الخير نوم إيهو بلغ وذيم لو ضادو سواناي لو ضادو سوانا يهوث دوب حري ذرقاق يسلفو ذمواناي يسلفو ذموانا هاقي مثل حني وين عزيزناي يا الخير نوم يا الخير نوم يا الخير نوم. Voilà, donc c'était un premier hommage. Mais voilà, si le confinement qui se confirme, il y aura quelque chose, je pense mardi 12, non, mercredi 13. Bonne journée tout le monde, au revoir.